Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar ikrok keempat halaman 14. Ada Ibu Heni di Bontang, Kalimantan. Kalimantan mana? Timur ya? Barat? Timur. Oh Timur. Samarinda. Mana? Bontang. Bontang ya. Oh bukan Samarinda ya? Bukan ya? Ibu kotanya Kaltim, Oh Samarinda. Kaltim. Oh ibu kotanya. Ya, ini Ini ibu di kota. Bontangnya. Iya, iya, iya. Ayo monggo silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyarihim. Sa-nya ujung lidah ya. Sa ujung lidah. Wa Wa a asarihim. wa asarihim. Wa asarihim. Kemudian Zamhariron. zai. Zamhariran. Kemudian Fagosi Fagosiyahum. fagosyahum. Pendek ya. Fagosyahum. Fagosiyahum. Kemudian Ro'aitahum. ra'aitahum. Solatihim. Salatihim. Khoshi'una. Khasyi'una. Wa aidikum. Wa aidikum. Qamtoriron. Qamtariran. Ro'au ayatan. Ra'au ayatan. Ah, pinter. Kemudian ini. Nih yang ini, Yumi. Oh ya. Yumitukum. Yumi tukum. Sholawatihim. Salawatihim. Sam'ihi. Samaihi. Kemudian. Mum. Mumtiruna. Mumtiruna. Ahawaika. Akhawaika. Goirukum. Gairukum. Wajam. Apa tuh ya? Wazom anun. Dihitungin tuh pakai petunjuknya itu. Nih wazom anun. Ya. Wajam anun. Wazom anun. Mamdudan. Mamdudan. Imanihim. Imanihim. Fi kulubikum. Fi kulubikum. Maimanatun. Maimanatun. Bi amwalihim. Bi amwalihim. Ntar ke atasin dulu. Ke atasin dulu. Nih, tuma. Tumarifihim. Tuma. Tumarifihim. Kemudian. Ja'amtum. Za'amtum. Fada'auhum. Fada'auhum. Auhum. Iya, pintar. Orang Bontang. Cepet. Yang ini. Yatana. Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. Qulubuhum fi gamratin. Qulubuhum fi ghamratin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
Fadam, loh goyang-goyang. Iya digeserin dulu sebentar. Ayo, kan biar enakan ini biar di tengah nih digeserin tuh. Yuk, fadam. Fadam dama alaihim. Fadam dama alaihim. Iza ra'auhum qalu. Idza ra'auhum qalu. Haitsu la tarawnahum. Haitsu la tarawnahum. Libashuhum fiha harirun. Libasum fiha harirun. Kemudian Yauma idin khosyiatun. khosyiatun pendek. Khosyiatun. Iya. Ha ha hadu. Kurang ini, kurang ke atas. Oh, kurang ke atas. Nah, ke atasin sama saya nih. Tuh, Nah, geser-geser nih. Jahadu, yuk. Silahkan. Jahadu bi amwalihim. Yuk. jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Afa asyaita. Apa asoy? Asoy. Afa asoy. Sok kan? Apa Soy. asoy tak? Iya, apa asoy tak amri. Pak. Apa asoy? Oh, Iya, iya, iya. apa asoy? Iya, iya, iya. Afa asoita amri. Apa asoy tak amri. Sholawatihim yuhafizuna. Salawatihim yuhafizuna. Yatahafatuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Kemudian, maaf ulangilah sampai benar semua. Gak usah ya, udah pinter kok. Gak usah diulang-ulang. Ntar rekamannya tolong diulang-ulang aja. Ini man, nun mati, idhar. Yuk, an, in. An in. An, in. An, in. An in. An, in. Ain, an, in. An in. An, in. An in. In huwa. In huwa. Man amana. Man amana. Man amana. Kemudian. An ibadi. An ibadi. Fa in asabahu. Fa in asabahu. Man khosyiya. Pendek. Ya, lupa. Pendek. Pendek ayo. Man khasya. Khasya orang Bontang nih, orang Kalimantan. Kho di Jawa ada o. Kho. Man khosyiya. Man khosya. Ada o ya di Jawa mah. Ini Quran juga ada huruf o. Khosya. Bukan hasya, khosya. Bukan salat tapi sholat. Anharon. Anharon. Wa minhu. Pendek. Wa minhu. Wa minhu. Wa minhu. Man utiya. Man utiya. Anhuma. Anhuma. Ini dulu yang di atasnya. Min khairin. Yang atas.
Min khairin. Min Man utia. khairin. Jangan ke bawah dulu. Min khairin. Baru ke bawah sekarang. In In, haza. In. in hadza In haza. min haitsu Min haitsu. min haitsu Kemudian. huma Anhuma ain. Anhuma. Aduh. Kemudian. anhuma min Anhuma. Min goiri. Ini. Yang ini nih. min, ya, min goiri Min goiri. amta An'amta. Alifnya yang tengah. An'amta. amta Iya, an'amta. Kemudian. hadakum Anhadakum. bunyanun Bunyanun. dunyaya Dunya ya. Ini idhar mutlak ya. Harusnya idgom karena ketemunya satu kata, satu kalimat, dia dibaca idgom. Harus dibaca jelas. Ini yang dikatakan idhar mutlak. Secara hukum ini idgom biguna. Tapi karena nun mati ketemu waw dan ya-nya satu kata, satu kalimat, maka tidak dibaca idgom. Maka harus dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Bun ya nun, dun ya ya, sin wa nun, kin wa nun. Ulang lagi. dunyaya Dunya ya. sinwanun Sinwanun. kinwanun Qinwanun. Pinter ya orang Bontang nih. Sebentar lagi jadi Ustazah Heni Bontang. belum jauh. Insya Allah jangan bilang jauh. Doa amin. Orang saya doanya ikhlas. Amin dong diaminin. Amin, Oh, amin. iya. Nggak lama kok. Kalau udah Iqra 3, ya 4, 5, 6. Udah gampang ke Qurannya insya Allah nanti. Coba aja. Itu ya. Mereka yang sekarang sudah mulai ke Quran kan banyak tuh yang sudah Iqra 6-nya tamat ke Quran ya. Ya. Jadi ngajar. Mm-mm. Lam ahun hu Pendek. lam ahun hu Lam akhunhu. auladuhum Auladuhum. wayan ihi Wa yan'ihi. tarhak Ya. tarhakuha kotarotun Tarhaquha qataratun. alim tak Ain. Alim ta'in. alim tak Alim ta. in asaituhu In asaituhu. kana aliman hobiron Kana aliman khabiran. min azabin golidin Min azabin ghalidin. fa'aujasa minhum Fa'aujasa minhum. sami'un alimun Sami'un alimun. Ntar ke atas dulu. Lah ini. La yazalu. la yazalu bun Pendek. Lo-nya. apanya pendek Lo-nya pendek. La yazalu bun. Pendek. enggak lam alif kah itu la Lo ininya bun ini. Lo tengahnya oh, pendek. Tapi banyak tadi apa kau panjang. La yazalu. Lo-nya pendek. Pendek. ya Ayo. ya ya La-nya panjang. Yang pertama panjang betul. Yang ini yang tengah nih. Lo-nya pendek. Ayo. la yazalu bun Ya. la ya la Bunyanuhum. Itu nun. Bunyanuhum.
La yajalubun. Bukan. Za-nya panjang. La yaza. Ini kan matobi. La panjang, za panjang. La yazalu bunyanuhum. Ayo. La itu tunjukannya tuh awasin. Ah. Ya. La yajalubun yanuhum. La yazalu bunyanuhum. Kemudian. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. La'au. Do'u. La'au. Do'u. La'au. Do'u. La'au. La'au do'u. La'au du'u. Do'u. 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 La'au do'u. Do'u. Do ya. La'au. La'au du'u. Du'u bukan du. Do'u. La'au do'u. La'au du'u Bukan jilala. jila. Titiknya di atas apa di bawah? Khi. Bukan ji. Khi. Iya, iya, iya. Ayo. La'au zu. Do. Lin. La'au do'u. La'au do'u. La'au do'u khilalakum. La'au do'u hilalakum. La'au do'u. La'au du'u hilalakum. Nah, pintar gitu. La'auda'u khilalakum. La'auda'u khilalakum. Kemudian. Wa ila syamuda akhahum. Pintar. Wa ila samuda akhahum. La'auda'u khilalakum. Ayo. La'auda'u. Do. Bukan da'u. Orang Kalimantan ya. Da'u. Do'u. Auda'u La'au. hila. La-nya baca. La'au. La'auda'u. La'auda'u. La'auda'u hilalakum. Gitu ya. La'auda'u. Do ya. Ada huruf O-nya. Diseberangkan O-nya kadang-kadang A. La'auda'u khilalakum. Kemudian. Wa ila syamuda akhahum. Sa-nya ujung lidah. Cedal ya. Wa ila samuda. Wa ila samuda akhahum. Wa ila samuda akhahum. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Halau ila syayati. Syaya. Halau ila syayatinihim. Halau ila syayatinihim. Bagus. Khalau ila syayatinihim. Wahum yanhauna anhu. Wahum yanhauna anhu. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Kemudian yang ini. Ab, aj, ad, alta. Ya, huruf qalqalah. Nah, dia belajar. Apa? Ab, ad, at, ak. Ak, ya, alta. Ada O-nya ya, ada E-nya. Ab, aj, ad, alta, ak, itu. Ak. Ab, ab. Ab. Wa abqa. Wa abqa. Tubadu. Tubadu. Hasibtum. Hasibtum. Naik.
Oke, nih. Aj. 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 Yaj'alu. Ya ja'alu. Pendek ya. Ya ja'alu. Yaj'alu. Ya ja'alu. Yuja'jauna. Yuk. Salah. Tuh. Tuh. Salah. Yuja'jauna. Tujzauna. Wajhihi. Wajhihi. Ad. Ada. Tadkhulu. 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 Panjangnya satu alif ya. Jangan panjang-panjang. Hulu. Mm-mm. Qadhan. Qadhan. Wajadna. Wajadna. Ata. 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 At. Ata. Am. At. Amahum. At'amahum. Layat. Go. La yatagha. Mat. Lagun. Matla'un. Matlagun. Oh, nggak ada titiknya. Matla'un. Lupa. Bisa, ya. Mat. Mat. Laun. Udah amat. Matla'un. Ak. Adina tadi. Aklamin. Aqlamin. Yaqra'u. Yaqra'u. Muktahi. Mun. Muktahimun. Muktahi aja. Muktahimun. Tahimun. Muktahimun. Ulang, baca. Muktahimun. Nah, gitu. Muktahimun. Kemudian. Tahimun. Mm-mm. Itu awas merah-merahnya. Oh, ini. Yuk. Ya ba'asa. Ya ba'as. Geden. Ya ba'asaka. Ain. Ya ba'asaka. Ya ba'asaka. Sampai geden ya. Ya ba'asaka. Kemudian. Ajma'in. Ajma'ina. Tadi lagi dibaca semuanya. Ajma'ina. 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 Iya. Kemudian. Yumdidakum. Yumdidukum. Khalaqna. Khalaqna. Bagus, pinter nih. Cepat, insya Allah. Pokoknya kalau ada saya woro-woro siapa ngaji, masuk aja. Kuota mah tinggal berapa ya? Tinggal 1 atau tinggal 2 nih? Ntar dilihat. Isi lagi dong. Yang banyak. Isi lagi yang banyak. Iya. Biar Itu cepet. kalau sama si siapa? Yang baru? Anak. Ridwan. Sama Ridwan itu 600.000 seminggu 2 kali. Cepet tuh. Itu dulu. Boleh. Ini jangan apa? Enggak terserah kita kan waktunya, harus sebulan gitu. Iya, terserah. Enggak, pokoknya seminggu 2 kali. Milih harinya terserah. Ya pokoknya usahain, misalkan minggu ini kosong, nanti ganti minggu depannya gitu, nggak hilang. Walaupun sebulan tapi tetap seminggu 2 kali gitu. Misalnya minggu ini ibu ada ke Bandung apa ke mana, halangan, diganti minggu berikutnya gitu. Pokoknya mas 4 minggu aja. 4 minggu berarti 8 pertemuan gitu. Pinter, cepat lah. Ini udah pinter kok, ini juga udah lumayan, udah bagus. Cuman harus sering latihan kan yang kayak gini. Ya enggak? Ya. Biar cepet jadi ustadzah. Ya. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Ila yaumiyan. Yub. Ila yaumi yub asu. Ila yaumi yub'asuna. Fi jidiha hablun.
Fi jidha hablun. Ala dzalika lasyahidun. Ala dzalika lasyahidun gitu ya. Ala dzalika Pendek. lasyahidun. Lasyahidun. Ya, Ala dzalika lasyahidun. Kemudian yamsi ala bad nih badni badni yamsi ala batnihi. Ah, susah amat sih ini orang Bontangnya. Yamsi ala batnihi. Ah, kurang latihan ini. Kalau latihan sering insya Allah lancar banget. Dengan yang tadi aja Bu Sumi ini, Diko lebih bagus itunya. Kalau Bu Sumi ini kadang-kadang suka neken-neken. Tapi dia terus semangat tuh. Sekarang udah lumayan itu sudah sama anak saya juga dia tuh. Gitu. Dan kalau sama anak saya jamnya pasti. Misalnya ibu mau hari Senin jam 8 pagi. Udah jam 8, 1 jam. Kalau sama saya kan kadang-kadang mulur waktu. Kadang-kadang ini habis ini ngedit film dulu sampai malam. Besoknya ngantuk kan. Oh gitu. Ya. Biar cepet aja deh. Sering insya Allah. Nggak lama juga udah. Ini kan udah 4 nih. 5, 6. Udah hebat ke Qur'annya nanti insya Allah. Tajwidnya tinggal nanti saya tunjukin. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Ini kalau dengerin liatin orang doang mah, kok orang bisa otak nggak jalan. Tapi kalau ditanya jalan insya Allah ya. Oke? Terus hada. Halo? Mana ya, ini? ada. Hanya Ya, panjang. Hanya panjang atuh. Kan ada yang berdiri nih. Kalau ada yang oh, berdiri gini panjang. Nih panjang. Ini panjang tuh. Hada gitu. hada hada la syai'un uhabun. Itu jim, ujabun. Uhabun. Iya. Hada la syai'un ujahun. Ujabun, itu bun, ujabun. 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 Hada la syai'un ujabun. Kemudian Yaj'aluna asybi'ahum. soalnya biasa aja. Baso, sholat, soto. Hei, Oh, Heni, jangan sok jadi orang. So. Jangan, Heni jangan sok. Ya, ngomongnya kok gitu amat sih. Sok, baso, sholat, soto. Ya jangan lu aso. So biasa lagi, shopping. Kamu suka oh, shopping kan? Shopping mulu tuh kemarin di mall. Ada corona, shopping. Yuk, ya jangan lu aso biahum. yaj'aluna asybi'ahum. Suaranya kayak gitu. Kayak mupet. Nggak apa-apa deh. Ya ja'aluna asabi'ahum. Ntar saya ajarin lagu dari kelima deh. Ya, waja'alu. Waja'ala. Waja'alu Waja'ala salah. Ngajarinnya salah. Waja'ala. Waja'ala. waja'ala fiha rawasiya Yang panjang nih ya. Yang panjang wa mana? waja'ala Ini nggak ada fi yang panjang. Ini nggak ada yang panjang. Yang panjang ini. Fiha rawasiya. Itu doang. 3 yang panjangnya. Yuk. waja'ala fiha rawasiya Ah. Waja'ala fiha rawasiya. Kemudian. wa aqbala ba'duhum Wa aqbala ba'duhum. alam yaj'al qaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Kemudian. Naik. Nah, kayak lah tuh kedap bentar. Tuh sabar. Nih, wakod. Wa qad khalaqakum adwaron. Alto. Jangan ada. Alto. THO. Alto. Waro. Adwaro. Oh ya. Dibaca Wa apalanya jadi atwaron ya. Atwaron. qad khalaqakum Jangan putus. Wakod khalaqakum atwaron. wa qad khalaqakum adwaron. Iya.
Wa qad khalaqakum atwaran. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian, aduh, di Bontang jam berapa di Bontang nih? Jam 12 ya, setengah 12. 00.20. Ah, 00. Oh, beda 2 jam ya? Beda 1 jam. Oh iya, di sini jam 11.20. Oh iya. Gak apa-apalah, sekali-kali begadang. Biasa kamu lagi begadang nonton bola. Ini ngaji ya, gak apa-apa. Suka bola. Oh, suka bola. Iya. Ya, suka yang punya bola sama suaminya juga. Aduh. At. Hamas. Aduh, ya, at. 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 Iya. Golabat. Golabat. Wa ma malakat. Wa ma malakat aimanuhum. Ketinggalan aimanuhumnya. Oh, kirain sedikit-sedikit. Enggak nyambung itu mah, harus nyambung ya. Sambungin. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Kemudian. Nah, itu merah-merahnya awasin. Oke. Miss call. Miss call. Miss call dong, miss call. Kemudian. Masna wa sulatsa. Masna wa sulatsa. Yuhsinuna. Yuhsinuna. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Ahladahu. Akhladahu. Yahtafu absyarahum. Yakhtafu absarahum. Punya pendek. Ayo ulang lagi. Yahtafu absyarahum. Yakhtafu absarahum. Kemudian il. Jangan ide, il. Lidahnya kayak digigit, il. Jadi il. Apa coba? Il, zal. Kayak gini ya, ida. Ida itu D, ilza. Ilza. Kalau Z, iza. Kan iza. Ada ida, ada ilza. Ilza, zal gitu ya. Il. Yuk. Il. Biiznihi. Idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha qu'udun. Ardun. Wa arsala alaihim tayron. Wa arsala alaihim tayran. Is. Rizqon. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Nasta'inu. Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi soalnya gitu ya. Suduri. Biasa aja baso. Sholat. Suduri.
Eni, jangan suduri. Siapa yang ya? Enggak ada yang soto, suka somai, suka sholat, shopping, showroom, sudu. Ini kalau baris patah, ini suduri. Yuaswi supir suduri, ya baris u. Gitu. Satu lagi nih, 21. Nih udah lumayan pinter lah. Ntar sama anak saya jangan lupa ya. Kalau nggak mau seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali juga bisa. Gitu kan, berarti infaknya 300.000, murah tuh. Bisa seminggu sekali. Nah, nggak bakal hilang. Minggu ini berhalangan, tinggal bilang aja. Cuman nggak boleh, di sini juga nggak gitu. Punya jadwal, tapi nggak tanggung jawab dengan jadwalnya gitu. Jangan kan. Gitu. Jadi istilahnya sama anak sama siapa Irwan? Ridwan. Sama Ridwan, jadi sekali pertemuan 50 gitu kah? Ya, begitu. Kurang lebih. Begitu. Oh. Tapi disekalikin sebulan gitu. Iya. Infaknya biar Misalnya, ngaturnya gampang. misalnya punya duit jadi banyakin, berarti kan itu kan? Atau Oh kurang? bisa. Misalkan mau seminggunya 4 kali, 5 kali, terserah gitu kan. Cuman nanti berbenturan sama yang lain gitu kan. Banyak juga dia sekarang muridnya. Gitu. Tinggal ditanya aja nih, saya maunya seminggu 3 kali, 4 kali. Boleh kalau tinggal namanya aja gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Cepat kok. Kalau baca Quran itu kalau sering, lidah tuh jadi enak, jadi apa ya? Terlatih lah kayak orang yang main bola voli atau main bola, kan mereka latihan terus di lapang. Jadi enak kakinya gitu. Kayak nggak jauh deh. Kayak kalau latihan mobil ya. Ingat nggak waktu latihan mobil? Suruh yang matic sih gampang ya, yang manual tuh kan. Angkat kuplingnya sedikit, gas. Itu kalau yang nggak biasa kan susah itu kalau ngelatih. Kalau udah lama udah biasa enak kan. Gitu kan, kayak gitu. Karena udah dilatih lah. Gitu. Biasa. Yuk, Ash, ash. ash, astatan, Kurang sinnya ashtatan, kurang angin. Ashtatan. astatan, Ashtatan. Kemudian alam nasroh laka, alam nashrah laka ash, as. Nah, ini sod yang kamu susah tuh sod. ash, As. yaslaunaha, Yaslaunaha tasla naron hamiyah, tasla naran hamiyah. hamiyatan ya. Oh iya, dibaca apa adanya. Sebenarnya kalau Quran hamiyah nanti, hamiyatan. Lagi Iqra 4 dibaca apa adanya jadi hamiyatan, betul. Ya. Tasla naron hamiyatan. Kemudian Ad, ab do ad, ab. Doanya bibirnya ditangkap ab. ad, ad, Mhm. ad, ad. Ini ke atasin deh. Ain. Oh ini ke atasnya. Afan. Ad, yat haru, Ada apanya belum? Ini ada apaan kan belum dibaca. Suruh dikatasin tadi. Sampai ini. Suruh dikatasin, terus nih. Yang ini, yang ini dulu. Afan. ad, ad, afan, Afan. Yang ini. Kaidahum. aidahum fi tatlilin, Kaidahum fi tadlilin. Kemudian. ad, 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 Auz, yazharu. ad lama alaihim qamu, Azlama alaihim qamu. Kemudian. ag, Ak. makfiratun, Maghfiratun. la yusminu Pendek. wala, La yusminu wala. la yusminu wala yukni, La yusminu wala yughni. Kemudian. af, af, Af. af, afidatun,
Afidatun. La yu'uduhu. Ya'u, bukan yu'u. La ya'u. Yu'u. Ya'u. La Ya'u. ya. Oh ya. Mm-mm. La ya'uduhu hifduhu wa hif La ya'uduhu hifzuhuma. ah Ah, ahlika ahlika. wa ahdihim ra'una. Wa ahdihim ra'una. Baik. Naik. Oke nih. Satu lagi. Al. Al Al. alqa Alqa. fa alhamaha fujuraha. Wa alhamaha fujuraha. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bersin kenapa tuh kehujanan? Halaman Sangat 21. Nanti 22 ya. ya. Tapi begitu. Kalau sama saya kan 21. Kalau sama Ridwan terus aja jalan nanti. Tapi sama saya harus 21 lagi. Nanti 22 ya. Nggak boleh sama Ridwan udah diterusin. Terus sama saya Langsung ini juga 21, nggak dari pertama lagi, enggak? nggak apa-apa kalau sama Ridwan terus. Tapi kalau sama saya nanti 22 lagi gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi sama aja. Enggak, maksudnya gini. Kalau sama Ridwan nanti terusin nih 22. Terus sampai ikut berapa. Kalau sama saya gitu. Misalkan 21 malam ini. Nanti tiba-tiba 30 sama saya gitu nanti. Paham nggak? Kalau sama Ridwan jalan aja terus. Ikro 4 habis, ikro 5, ikro 6 terus gitu. Sama saya nanti jalan juga ini gitu. Jadi jangan nanti udah ikro 5 sama Ridwan, sama saya baru ikro 4. Ibu mintanya ikro 5, nanti jangan. Nanti ada kekurangannya nanti. Jadi ibaratnya kalau sama Ridwan itu latihan. Kalau sama saya tandingnya gitu loh. Ibu Itu latihan sama sama Ridwan. kalau saya kasih 500 jadi sejuta gitu loh, Pak. Bisa, Jadi bisa, iya. 500 untuk Bapak ya kan. Jadi kan Ah. jadi di double